Uba Piyush Marwain nong mi khmat jong karani kor constituency mentak sngi ka nyotrik jong uno pra araja ar ulio ban plat pai ba ya ke MLA scheme na ka mentak artli ki snem kata jong usnem araja araja ar but araja ar pulai kabalakot mar ar point san klur hapo madan jong ka shnong rani kor southwest Kasil district Kilat penroi naga bentaki pai ba bala pelaj mentaki sngi kilong naga bentaki nriu teli kisnong dakitin sob yeng syakilai po prat teli kilong yeng ki badan kam ya kilat jing rap kajing sam ya kasong pisa kaba mar 10,000 tengka syaki arbusan ngut ki breu bat kajing sam ya ki work order naga bentaki kajing pentroi kam ya kajing tei kum ka yeng school bat ki lenti ya kijan Hakajuk kapor labatha bana ka benta ki wei pat de ki shnong on sale bat pendep nang ni syakman hakani ke sngi layadon lang nadu uba Piyush Marwain MLA MDC Jongkarani Kor constituency uba si Nongbri working president Jongka UDP Ranikor circle uba Silvest Thongni menteri shnong Ranikor lembat ki wei de ki reu rangba Parlok bayi kane kadai kapor bangin kran syapang kajing sam yakiskim Mentang iyo hang ni napreng kini kin riu teli kisinong ngiyo bansam ya kumbalai po prateli ki bayo benta hakaban yo dakitin lai ban sieng lai po prayeng nangta hinyoru kajing yarap na kabenta ban kersyani ya pi hakikam berit jong pi lane kajing ton kam jong pi dakasong pisa kabasipo hajan marway ya ki arpusan ngut ki longjing menta ka sngi hakaneka sngi bementa baro kilong ndriu polai ye perlo bayi kaneka kadai tang na kabentau neu snem arpulai ngas ngau sarong hadu kata-kata bangin yo ya MLA ubala bansam ya kiskim baro khoj hakisan snem Kane-kane kabenengkong hapo karikot Jongkarani Kor constituency ngampat julap menoru ununo MLA ubala bansam santeli kisnem ya kiskim baro Jongka MLA skim ngatarai kamnyar wat hakiwe kiweru bun kim lapsu ki MLA namar balai ki MLA po mekalaya jongi ki buteng ki ong bansam ndalajan election lapno ka declare election la sai kapsan lane hapor 3 Januari la declare election kimyo samshu sapai kimyo sam ngiru kibun ke mele kimyo ban sam ni skim jongki namar balai baki bu banthit bot da ka mele skim kane kade kawai ka banga yo I banga yaro markmat yo mele la jong kolong ba 4 don mele hangno ru ban sam ye skim baro san snem hakapor baulong MLA kane ka kam ka ba ngi kum ki brio jong constituency ngi deban sarong ba UMLA jongi usam yaki MLA skim barok menta kasngi ka banganga kwa ban ong iba season sam ladap sam laisin lada kanya kito barok bat ki bangila dap sam laisin bat menta ngila palat ya kumba sispa arpolane sispa lai po yeng nila dep sam tang hang ne nganamong shawai lalai sibit ngidang sam ter nang national likata bot karo kumta baro ar ngilai sngi pemele jongi udang lek ban sam yakis kim lajok kibun te na kata kadau ngasukwa ban su bu yep iyaka wei ka jingkeli kalong ba na pedang kini ki bayo benta Kai ka ba penlong yangi kum kinong trei kum kinong kersian kum kinong penjob yo mele jongi ban snow sarong kalong ba baro ki jai benriu ki badon hapo ka konstituensi ki yolot wajong uyo ugaro uyo umara uyo ulenga uyo ke bengali ki yo mdon kano ka jai benriu ka bom yo skim ha kapor jongne mele Kani ka bangas ngotunat hadu kata-kata. Tenteng buat kinong yalam niamru ki perlong ki pihak sinong. Buat kinong yalam niamru ki pihak sinong. Kisang balang kidang pihak jai benriu. Bat kumta ter. Hangi ka parti UDP po kecing yalam jong pius ngipen ya teli ya ki jai benriu perlong.
bayi kapur kamsya bangan keren bun kumangalong. Ngidai banyak berkat bat haidin tiak syaki. MLA ki bamensua nadu Humphrey, Baba, Bap Probin, Badanggo, Bat Pius. Na pedeng kini. Na pedeng kini ki MLA barokoj. Mano balasam MLA skim sansin. Kelilem perlok. Danggo ulasam MLA skim sansin. Piliyos ngeo bu sam MLA skim habasyid basyay danggo. Bap Probin lasam hak beruan la Kim Don Syuk tu ki MLA baro laingot. Henry ki Piliyos ngeo ba kilasa markmat kumasam ka UDP apo kijing elam jong Bapius. Kelemburi mano bayo boleh kerteng ru kita kelemburi. Mensua lale kumta kelilem perlo. Ladap kiwai kilale akabom syai Bapius ule hak basyai kata kadon em kijing kala. Habadon kijing kala ngikwa ya kijing kala ne ngikwa banle buri biang ne kumba buri mensua. Berkat lem perlok ya kita kikam kiba kini kiwai kipor mensua bat kipor jongune MLA bamenta kini kin bilop kiba pinahapan lek swasa blok ban perung kerteng ndala de perung kerteng pinahapan lek pe la kala sanction ni hadin bala sanction pinahap lek sang hang tai ha ka revenue stam ndala de sanya ka revenue stam nya ka pisai jong pi hap lek yang lain hang ni hapo bang banyo ya kene ka sipo aja. Lada pinle kumta sanlan Indri Wajar kalau ludai hang to halenti. Sanlan Indri Wajar kalau ludai halenti perlo. Hendrai menta klaim le ya kita berokoj. Wemle jongi usngau tu ban like ne kita berokoj. Uai kumne markmat bat pis po Wajar. Wat ka NPP ni ki por ong kadang buri kadang ong ba ai akaun number. Tang nak menta kesan Hajar taro. Ni pada kanu Hajar rupius ulasam. Pemilih jongi ulasam pisah. Uklempan akau nembar perlok. Te ngakwa banong ya piba. Kapur kaladai yang ni bangin perkat. Election lajan. Kandidat UDP la declare menin. Pila yos ngawi sarah ki tibi kiba. Per pila yos ngau. Te kaladai kapur ya pi bapin ya perkat. Compare len ya kipur kiba mensua. Bat kini kipor kiba menta. Kei kapangile naduk kapasdang bat haduk mentaru ngile hi kajuk. Habangi sam ya kaskim. Kumbangi ya don langkum ni. Ngatrai kini kitin kiba ngila penhap hang ni. Kani kasong envelope namar kidon mar ngila pia ya kiskim. Hak kibenta paper. Ngidon kilong ying kiba ai da katin. Kidon kilong ying ni ay yarap bakasong pisah na kampa benkentiu haki kam kijam kijongki haka jingri lene hakaba kumno banyo benkentiu hakarep kareng benkersyan na kampa kajongki ngidon kibenta ben ay ya kisnong daki suki daki generator daki ter pensawa daki wei ki jenon kam but ndai tang bangi sam ya kini katin, ya kini ki envelope, ya ki generator. Hendrai habaya dai pa kami skim. Nya benpek na kamta ka jingdon kam. Hapo kisnong kitau, hapo ka konsumsi hi barok kawai. Ngila penkre. Ya kawok odaru. Kaba ngi kampai khamat. Na kamta ke ying school. Naman ni soto hakijuk kipor kipa mentah. Kacing nang kacing start. Kajing school kabangi hap benyo. Kajing school kapapaka benyo banyerap ya ki school. Bet kiwe ki pentah. Like na kani kajing samtin kajing sampisa. Jong unusnem arjar arpulai. Ngila penkre nakap ar klur siteng. Si klur khat arlak. Ngila penkre ya kawok odar. Nakam ta ka ying school, nakam ta ki footpath, ki committee hall, kidon ki jaka ke jongi jaka ba itnat sthai nongna sthai ranikor kiwe phan plomo pra. Kaltiyat mo footpath dan poi se ki jaka.
kum hanong na ngidon ka pot sum shri ngidon ka lum yau pau hapo pramo praru ngidon ki kisat ki bitenat bet kiwe ki bentah te ladang apule kan sim ya kapor dengan syukwa bani tu ipi ba am ba nakaliya kajungi ka amile skim bangin syukut tangga di kajing samtin lane kajing sam envelope henrei ngi phia haki penta ki paper kibon nak kini ke siklur khat arlak kumba siklur duna ngibon pen ais na kamta ka ying school kadai ka sen ka paningkong bangi ju sam ya ke emle skim man lausnem ha ka bashit ha ka bashai ngin nomong bangin pendep sansnem ngin sam mentah ke jo kapor umdei kumta kadai hakapor kejungi bangi ju sam ya ke mele skim man lausnem bat ka jingsam kejungi am bangi sam sop am bangi ai tangha kato katni henrei ngiju pha ya ki kerteng sha kasnong sha ki nongelam bas ngobha jit lem mapi kata long ying ngidon kam jong utausnem pha lem ya jing dong kam jong ki kerteng hapo kasnong ka jong pi umdei budget manga umdei bangale manga ngi pha shaki nong elam jong kasnong maki ki jit bat ki pha ya kini ki kerteng ki badai banyo bat kadai kasen ka paningkong ngongi pi ba ka mele skim ngi ju penpoi Sha Kishnong kadai ka jing sisha ladang perkhat pen pensok ya lade habaya de ba kamele skim pihap le shim nang tai na blok ladangi ai kan ka pisaru pihap le shim ya ka wok odana blok pin hap pen yang lan pat sahabang habaya de ba kan ka tinru na kalian ngajonga ngachuru kemen ya ki kerteng pihap le shim nang tai na blok Hendrai ngasutu ka konsumsi ka bahe ka bayar ka blok lesen na kisnong bu na kisnong ka bajingai laiban ngi ai ka tin tang ka baikit namar ngi ai kini kitin ya ki longyeng ki baduk ki basuk te ngila perkhat bat ngala perkhat bangan pelut na ka pelala de ya ka baikit ban penpoi sha kisnong habai dei bakane ka mele skim ngathrai phitip tangka bai kali penpoi saki arspa lai phautam mantangi don hapo karani kor arspa lai phautam kisnong penpoi ya kini kitin sya kisnong tangka bai thep mo bai thep bai bela bai thep bat bai kaliru katno kapoi thrai phia tip hi haknika por manta ka bai kali lara phikit tang nang neng te ha blok ru na khrai rani koru dang siem sau spa san spa tingka lada khain na trompleng lada khain na po warsha lengdo prang teng lon na po moi sekolah khonjuai na po balat trompleng benkit na ranikor katno kapai kali tinggal i ya kata kecing ya kecing jenjar na kadau ba habai dei ba kani ka mele skim phim don kam shu balet chim nang tai na blok bat phila poi be hapo kasnong ka jongpi khain bet ba phingila pan poi hapo kisnong ki thau ka jongpi larangi khain dakin penta sansnem habai dei ber ka jing sam skim ka jungi tang ki payo ya katin ka bangi ai kam tu nashu sya ka penta san hajar yeng duna kibayo tin kibayo ben kentiu ha ka benta karep kareng ne ke jingri nakam ta kiwe kumba lai hajar ye larangi khain sansnem habe dei ka jing sam emily scheme ke jungi ngilayo benyerap kumba pra hajar yeng dah ki emily scheme Habis day berki generator
bat ki street light, bat ki tiar pensawa, bat ki syuki, jan man la kasnong. Ngila sam, ya kini kitiar jinun kam syakisnong. Habe idei ba kasyuki lele ngatrai ba. Na prengki arspa tam kisnong. Kapasa stangkat tu kat ni snong. Rei ngila pendep ya kejik sam suki syaparo kisnong naman ngisuthu. Ba na kalian kisnong katau. Kiju kerpat yangi. Habe idei ba kasyuki, habe idei ba katiar pensawah. Namar ba haka jinglong dorbar snong, haka jing don kano ka program jong kisnong kitau. Tang hapo ngin pendep hapo ki shipho tam snong. Hap don kam berkit da katai katrok ya katin. Namar ka jingkhya jong katin kam dei ka bakai. Berngi ai ru kam dei katin ka bangi shu ai to katin ka bale se tang pendep rukom katin ka bastang. Pila yomat yo priang ya katin ka bangi sam arja khatra. Arjar kat kundai, arjar arpau arpuai. Umpadon nong ong yang ngadu takas ngiba ni ai katin ke bamlong. Nila ai ya katiar kababha na kampa ka jongpi. Tang na kampa kini ki paus nong tam. Kawai katrok ngaban penokam sa kini ki kalirit artali. Benkit ya kani katin ke jongpi. Tekanya ka arspa lai pau tam snong kamut. Katno sin mo kano pautrok kabang hapen penpoi sya kisnong. Te ngale ya kane naman ngi suthu mo kipriu kijungi balekit ya kitin sya po blok kalong kabae na kampa ka jongki. Te habai dei ba kani kabaikit habai dei ba kini kipai penpoi. Ngala pelut hi na kapla lade ya ka jinglut ki jingsep habai dei ba kibaikit bai e bro.